Selam aleyküm, samare pralengi, nadinama дека шунгјоваја уствари шукар, техничко дека са окей. Ајде дека замолинавтумен те шај хари само те инсистиринен манге, односно асистиринен манге. Те шај те дика дали са окей, тано доколку над, значи те шај техничко те поправи намен. Надинама дека шунгјоваја шукар, сарсова киргјум доколку на, онда ка замолинавтумен, значи те пишинен, tabi te rika dali sa okej tano. Ajde kad zamolnatme, pišinen. Iznave ka šungjovaj šukar. Споделено лайв, таби те шајте овако поваро број, авдиве исјамен доста интересно емисија која со акјаме новечен ген, дека ковал сар увек сар тумен со сенсикле, значи те дика нештен те шуна, нешто тари јавер перспектива керава, адва тумен сикле си, значи тарова маро ходжа, уважимо ходжа име рајдини, значи ковал јек буд шужи конструктивно емисија, кога со сигурност јум дека ка укористинен тумен хем тумен да. Ме, аки е кана само дека е уџаре ходжа пан тресел, ем те шајте почина амаре редовно емисија, че тогаш тумен бичален о лайв, таби те шај, споделено усварило лайв, таби те шај това ико побаро број. Аки ходжаске ме веќе бичал јум, значи би требало да си не ходжа секој момент и текувал. Ако са шукари техничко, ка замолявам па некои, значи те пишинен дека са окей, таби те шај, аменда амаре редовно емисија е теџа. Шунгјоваја ме дикава дека кате сајтано окей, барем козу меја катаре техничко шај адвате дикав, доколку на па пишинен пале. Амен значи сарсова кергем аџикераја ходжа, тумен ширинен несевично, таби те шај това ико побаро број. Значи ки побари бројка това. Ајде. Ходжа треба те реселаме ги. Сарсо веќе авдиве најавин ген. Супер, аки тахири веќе дерингјан некол састо и ек баро селями джико тахири ем джики алија ем нормално джико самар дикут некола со пратиненамен преку о социјална мрежа и ека далендар исто поздрав биџала специјално джики платформа YouTube, кола исто дека намен ванушатари платформа YouTube. Сарсова киргјум, аџикераја маро имами теавал, ки абдисутни емисија, која со ковал доста сарсу сиенсиклетуме, значи конструктивно, хем шукар, информативно, те шунатаро амаро уважимо, ценимо, ходжа, имер, ајдин, ширен несебично лайв, сарсова киргјум, това ико панда поваро број.
Окей. Вече като решунава, дека са окей тано. Значи техничко е са окей. Ајде, сподели на лайв, kad zamolja, da bi това и купува брoj. So. Ај kad zamolnavте мен, ширин на лайв, това и купува брoj, сърсова киргин. Значи, ерат уджара екшужи емисија, која со акетано ходжа, вече на те. Ходжам, дали шунаеме? Начинава дали шунаеме? Шунаеме, супер. Само и камера пандате муке. Хем сајтан окей. Дава и камера, само кај камера? И камерата ни тари лево страна, каде ке поточно, ти страна лево, супер. Селам алейкум ходжа. Алейкум селам. Менч веќе си имам ке емисија, така да, али на не потреба ке да упитањето на професионалци улем више, кате, значи менџена ти импровизирана. Начинава дали си професионалци. Мучин кере, макале. Ашта ти вика. Мислим си клеки иновација, значи увека беше кој иновативна ни се букја. Сподели на лайв, таби те шај, нели, мен те починамаре редовно програма е. Јек селам и джала, значи джико самар декут некола со куѓе. Хем сарсова кергем сподели на лайв. Ме захвалнаме исто баш и редакцијата, шај редакцијата те шајте пишинал да сподели на лайв ем те му келда ко монитора, да би те шајте ди келпе. Сад прво, еселаму алейкум и рахметуллах берекату ходжам. Алейкум селам, Севгюн. Ако сминавате приметинав, изглединя феноменално. Диве по диве, по-свежо, по-фино, значи ја ке да најшо комплиментите на тогаш ке да јек мурш муршески тоа комплименти најискрен. Ако ова срце. Да, джанава дека бута активно сијан харитари приватно скаджа, активно сијан спортеја како последно време тренирање доста прастаја, значи активитети. Апсолутно харица повише ко спорт, харица повише време аменге да даја, ајар да бавинаја мен харица по-квалитетно хабнаја, ајар менингем харица маро хабе, пробингем те ова харица по-фит, ајар вакердо те шаја маре бершате личиден ко одла берша со сиен. Иначе предходно личинаја си не сар пут попуре мануша, ама и кјавдие алем кој е касав костетени кога керден morate meni namaro sistemите амаро живдите и ајар хари по хари успинаја амаро животот е менинале и ова харица поактивна. Ходжам, со обзиром дека мен пенџереја мен кучна пријателја си ем, адалеске ка ламанге адава право те пучапто аритари приватност, нака замерине, мада нас ем договориме уопште, алма, мен веќе довока време кераја заедничко, хем емисија, хем предходно ке џамија си ем, значи, заедно падалеске би мангавсине те џанав, пример, со користингјан, баш јакава промена, ајде ти дај мотивација око ленге кола со и силен намера кана за нилаеске ко одмоирате џане мари по те промени не најте вакерава гјаре адеја килажа таро зимско те фрделната вите шајтовен фит. Со користинело хоџе сар успењан. Ки бут незгодно кале старте кера влафија гана таро диете таро хабе. Ама чаче бавлинге маме бута кале тема ја која кала последна ефто масек или ајарва ке до јек берш успењгем ја килажа таро бишу панчкиле или бишу панчкиле те перава. Ама нормално те и кергем амен кодла вакер до диете со исилен свакодневно ко амаре интернет зајте стране или па ко не саве докторија со вакеренате променинген тумаро хабе, тумаро правило таро хабе, правилно исхрана те ситумен, например, кому живото ме највише со цигнимо мас, тумен џанина со скемио мас бут хавасине, Тај не најпаро. Експерти вашо маси усине, и посебна, тана посетинген, посебна
Курција посетингем баш омас. Сара лапем Пали джамија. Ајде ко открина пали джамио хабе маре плескајце ке вапе Ja, тачно. ama o dova činam gen, znači citingem amentaro dova habe. I počmingem harica poviše, a jarva kerdo zelen čukija hem ovo šete, ha. I uspingem bišu pančkile te perava, vojedno so najglavno kakava i proporočinava sari nenge o sport i тут važno, koja me svakodnevno po eksati prastava si. I od ovaj tingjama bari motivacija, трябва какава степен, не? Сутро hođam te izbjegavine opet najčesto, ajde. Kako na rakjate? A na, dika kana motivacija ni laj, oman šama genate džampali korona ko odmor, znači korona kana više počinila harite oslobodine opet, delpe poviše prostora pa nardo više mangena ko odmorate džan, hem sigurno si deka ke. Soskete na, pa ajde, so treba ti izbjegavine, primjer. La kergem so skjo mas ceea ce trebuie să izbegninen, emo mrsno habe, o zeitini trebuie te premeninen, te janko olivenul, odvaj but važno, spoviše to salate. Maslin kengoro zeitini, ajde, ako na kula su na žene germansko, da. Najviše od upotrebinavale, ne? Iar da poviše te našem ko vegetariško habe, akala so i sarteva kerav. Habe kova bariola tari proof poviše to, ne? Ja meno dvo upotrebingem, o zelenčuk najviše upotrebingem, naši vetaro mrsno, avenađiko akava, somean aljuma vdijene. Buđene isto počnema, da leske da kana gilem ko akava, pošto šunava stvarno, bari promjena ko hođa slavungja, saradvo uspengja, pa da leske ake razrešingema kao pučiba, znači, ne mislava deka kaleja već dengem jek baro motivacija sa okolingi kola su mangenate slavune, jednostavno, sajtano moguće, kada nekoj nešto mangele, čijapske sarcili, sigurno isto šajte slabunel. Tarošov, generalno... Tano poviše, baš amaro sastipe, neli, da je put važno, a men palo saram da beršava jako seriozna nasvalite sar, na primjer, kolesterol, pritisak, da. I počinja hari po harite pojavinen pe mande da la nasvalite sar pretisok ili kolesterol. Mema kergum ko akala sarandu 2, sarandu 3 berš te olma savko nešto ilađavo. Nije kja, jar počinja... Ja kana na leja nisave tablete, ništo sajtano kinula? Absolutno, nemame ništo, kana nemame ni kolesterol, ni pritisok. Sa reguliri, sa srcu trebalo? Sa i regularno, so značila sa ohapija solava sine za pritisok, da čina gen jako je ni tableta laja sine, taro amare štrestija so sine, amen, svakodnevno kja mari buti. Ama je kja vdije šukuri Allah, heske sporteja, odbo uspingem, soske agar diklo, manuš barem 20 minuti ako dive, potrebno i te pirel, ne? Аке, о Аллах нека награди нелту, аке со сјансине да во када харитаро приватност да отворено тешете ке рака лестар да лафи, и на динама дека калем поука са окола, док колку требала не ги се рецепте, нека пишенен манге па ме ка дален рецепте сар, шај најболje, значи те перавенки лажа, то стенепе фино свежо. И рецепта и спорт. Ентаро шоу сати најверојатно мата халпе ништо, или па воч? Апсолутно, таро шоу сати више на халапе ништо, ема кало сок е најглавно избегнене, сар Кока-Кола, соко јакова и силен шекери, не, такава и битно те избегнене. Hođam, amen nakagem o Mubareko Ramazani, znači i neme na 2 šajpa, te pratina preku o portalide, znači Bajramsko da sar nakaden o Bajram namazi da sar kerdil opet, znači ki džamija sar sine sadova reguliramo, sar ne organiziramo. Me mangavate koristinavi šansem te čestiti naftu menge sar džamija, so super organiziringentume i organizacija je top. Znači, koja deja masa, koja disutno vreme, kija savki pari situacije te organizirine, a savko nešto tovo sasar su trebalo, znači sredstwie to ven, maske to ven, dezinfekcion mittel to vel, hem te i kerempe o merke, pohvala najverovatno si neš diklom isto taro grado Düsseldorf da, taro političajra Düsseldorf, pa čak si ne isto VDR da te pofalina kova so ale tute hem snimengetu
ме маглум те, акава те спомнина па непте акате, хем те честитина втори ми страна, акава етано се требола ек ислям баш агяре авриалте стикалупе. Таро акава начин, дека, значи ек ислям итано исто шајте керопе германско ка користане клафи ампасен ко гезелшафт царсо роделале старо закон. А на ја верча. Apsolutno, tu Gianni asociamenti alle povesce televizie, na sine samo vedere, ma berșen sar acala isiame na sar ki praxa televizie, sar CD, sar RTL, sar javer televizie ki amari Giamia, ili pasar novine ki novinaria soale mande di paki Giamia, i se coaștinele ne pozitivno dikibe prema lamende, o prvo nešto so čudinkerela man, bez razlika da li cuvena amende che amari Giamia o Franția, iar va chiar do Germanții, ili iar va chiar do Yabancı, haydi gel. Yabancı, da. Amari Giamia, a chovena pravde mujeja, a chovena pravde mujeja, vojedno komiro kerda, che cuvena chovena pravde mujeja, so che kerela pe lafitaro rom, ola isilen javer slika, Taro Roma, mislim dor galame, mislim dor nane redo, mislim dor na janava sari sile lengeri godi exlika, ama verujem pe cuvena ki Giamia meninaja lengeri slika su sile ki godi na 100%. Na 100%. Iakava taro but novinarija šunjum ili pa čestitingemange, so čače meninjum lengoro zišt, lengoro dikive prema Roma, de că isi dosta intelectualția mașcar amende coromane, sar ki Giamia, sar como kerket, i ada vas un sine bud zadovoljno. Капофалинав исто ме да јек капофалинав ту веќе дуито или трито пути сеансиме ки ко радио, значи радио Дисбург манде. Кога су и келапе о романо, ме морате пофалинав со ду или трито пути сар су и клани редакција јек бари похвалба насам трај редакција, него исто таро радио Дисбург пишинге, значи ја мене увек ке да исјамена да ја програма, значи ке да му кајо зендунг, пало да добинаја бевертунг. Со verbesserung vorschläge, со ше болите керопем ретреде ја вера буќа. Значи сотрин програме со Кергемлен увек си не похвале тари страна, дека Бучкар објаснинеја ем доста прецизно и нан која со акереле. Значи доста сијан јек мануш кога со уклопинела пеко ки заедница е германцонцар, односно ваверенацијенцар. Хеме законеар. Аке и меда мангава која нафтари целокупно редакцијата ро радио Дисбург, те захвалинама туке те адеа пофалба те делинав туја е нормално сам ради котнецар. Ok, mate che era buttato. But пофалисалем, ака на мен джае која два со скесима кате, abdi sutni. Praxisima previše Giannia tu corpori sentu, ki praxisima previše chiar do buti ko poviše organizacije, ko poviše tana, poviše germanconsar, poviše nacijencar, ama matiklo la kanal do asar. Pofalba, da, kam na ne problem. Privatno životu su me Hođam, abdi ve koja programa su spremingja naminge? Amen Giannia tari je ver perspektiva sigurno kol pali nešto? Apsolutno. Tu ben Giannia mai sa mare gledačia so pratinena amen preko la mare internet strane ili preko la mare Facebook ili pa YouTube kanalija. Giannia kad me iklovala дека на кераво да ја класика со свакодневно или па бершенсар шунгјола таро хоџаларија, а тие пробинаја несар теава попаше ко чачипе, пробинаја теава попаше ко извори е исламескоро, вакериндор о гаравде strane islameskere ili pa chiar va chiar do o cale strane me va chiar ava islameskere cu mislim dor amen o dovate garabgem ko but po shukar ko islami ama men janaya de ka Allah jelle shanu na garabgay hazreti Adem alayhis salam eskeri greška na garabgay hazreti Musa alayhis salam eskeri greška na garabgay hazreti Yunus alayhis salam eskeri greška odoleske da amen agar va chiar neko vor greške su slučinje pe ki istorija islameskere ili pa promene ki istorije islameskere nasprotiv trebala ko javnost te va keralen amaro islamsko džihani narodo dova te džanel zatešaj adea greška so prethodna generacija kerge mate kerente nego ni salde so te popravina amare situacija in pravilno haljo ide islameskoro.
Avdije isjamen je tema, agar biringem je tema, je taro najproblematična teme ko islami, kova peršen stari si diskusija maškarko učenjakoja, maškarko alimija, i akaya tema i namerno avdije birimi agar, kova meva kergum te halilem avdije akaya tema. Soy tema avdije tani hadisi em sunneti, sar soy hadisi, soy sunneti, em sar halola pe o sunneti ili pa o hadisi, sar ko vakti je peygamberes koro, ko vakti ke civdinga maro manglen goro nay manglo peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, sar halilo pe o termini hadisi, sar halilo pe o termini sunneti, i Paulo leskoro meribe, sar o ashabija ili pa o tabinja, ili pa o etpa o tabinja, adava termini upotrebingele. Avdije ka probina kovoršaj, nakratko doleske da avdije si makate tablaja te diklen Sergiju, ka probina od vas slikovito harica te objasnina. Šunaj, amen? Oje, šunaj, amen. Redakcija je kratko samo komunicirala, sigurno mesio makate šunavatu. Super. Okej. Ka probina od ova avdije slikovito te objasnina, maškarko amaro džihani, ne save slike, ne save klasično haljoiba su sinelen kilengiri godi, avdije ka probina te objasnale pravilna te haljoven. Te halile su i hadisi, te halile su i sunneti, te halile su i sar upotrebinela pe olafi hadisi em sunneti, tegani bud problemija maškarko piro haljoibe islameskoro ka rešinen. Yani prvo astardora amendar korkori, taro amaro privatno haljoibe o islami. Avdisutni problematika da su slučinela pe amare muslimansko svetoja, su amendikaja amare ekonomska situacija, amare politička situacije, tane taro odovan, so amaro džihani, amaro muslimansko džihani, lenge i praksa je pejgambereskiri, nasine objasnimi sar ko vakti je pejgambereskoro. Na irangelen ku izvori islameskoro, nego li iklile javer izvorja islameskere. Sar, na primer, izvorja alimengere kitapja, izvorja javere hukmija, javere manušengere hukmensar, i avdije dikaja taro dva izvorja kova odvojnjamen taro Kurani, kova citinkerjamen taro Kurani, alem džiko tefrika, avaja džiko odvojbe islameskoro, avaja džiko poviše to mesepja, avaja džiko poviše to različne halojbe taro ideologije, soske amen o Kurani citingemle ki strane, pravilno halojbe islameskoro, taro Kurani, sar izvori Kurani citingem neki strana, lilem da neben, znači džileste su itlile o kitapija, agar vakerdo alimengere kitapija te halova u islami. I avdija dava primetinena, inšallah, kava kerav ko samaro džemati su avdije pratinena, amen, neka primetinena kava šaj, dži avdija kava na primetinge, ama od avdija kava neka primetinen. So, ket kapučen je kje hođa, jek pučive, bez razlika taro so. Dali kao taro abdezi, dali kao taro namazi, dali kao taro ruči, dali kao taro hađi, dali kao taro zekati. Bez razlika taro sakala panč so nabrojim jumlen, te pučlen, amaro odgovor, ka počminel te odgovorina premal o mesepi, hanefijsko mesepi tano agar, premal o šafijsko mesepi agar, premal o hambelijsko mesepi agar, premal o malikijsko mesepi tano agar. Dikaja da ili pa o Imam el-Gazali vakerja, ili pa vakerja o o Tejmije vakerja, ili pa vakerja o Muslim, o tamo. Buharija vakerja, Muslim vakerja, Tirmizi vakerja, Ebu Davud vakerja, yani dikena hva vakerja. Bi zamolinava amare džemate kad dobinen odgovorja, prvo neka učene hođa so Kurani vakerja kalesta. Prvo, isilja men argumenti o Allah so vakerja amen ja kalesta. O Allah sar objasnija kaya buti. Te adava na nešto, agar vakerdo kova, agar čija mengede kova mare goja, soske ko Kurani tenane tega ni džaja ko hadisi, kova me akava vakeribe uopšto na prifatinavale,
te va kera ko Kurani te nane jaya ko hadisi, te va kergem nane ko Kurani te gani o Kurani tano eksiko, Allah na potpolninga o Kurani, amen si amen, ayetia ko Kurani azimushani ko suratul Ali Imran, avdie me ergum Potpolningum tumari religia, tumaro dini. Wareditu lekumul islame dina i mesjum zadovoljno so tumaro dimitano islami. Znači akadedi kaja akvatano jektaro posljedna ajeti kuraneskere. Znači o pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi ve sellem angleder temere oftovardeş yani oftovardeşu trindiver. Angleder temere o pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi ve sellem Allah akavajeti. So značilo avdije usavršenjum, avdije potpolningum tumaro dini. Znači, su značilo kada na neko akava dini nite to da inelpe nešto, nite i kalilpe akalestar nešto. Te sapko nešto diklem, te sapko nešto akergem te na neko Kurani. A da vai već gotovo da o Kurani je ksiko, da o Kurani falinela nešto, nog sadi. Ne tema kergem tu menja kana a da vako Kurani te na ne odmah čivina ki tumari godi, znači o Kurani tano zavisno taro javer kitapija. Na ne kompletirimo. Na neko Kurani. Apsolutno odmah ki mi godi mangjavila, aha, o Kurani zavisno taro alimengere kitapija. O Kurani zavisno taro javer kitapija. Ne, a sapko nešto na prifatinava, a dvaj miro lično dikive, ama dvaj miro lično vakerive, ama ro džemati odva te prifatinja, te na prifatinja, apsolutno da i sile pravo, neka džal panda ki odja klasika, ama mena sjum odva klasičari i mesjum sigurno дека ко Kurani azimushani i imaneasjum potpolno дека ко Kurani azimushani si amen sa od ova so amen rodaja. Znači sa so amen gi potrebno i si ko Kurani. Amen pošunataro klasična hođalarija дека hođa tamam i si ko Kurani, aman o namazi na neko Kurani. Apsolutno i si ko Kurani. Čak kovor rekiatija da i si amen ko Kurani. Govor soteći ti nada ko namazi si amen ko Kurani. Objasningema da isto kola prethodna emisija objasningema. Po prethodna emisija do objasningem, znači ko suretu Nisa Allah dželešanuhu točno vakerela menge govor rekatija i sostajimo jek namazi. Yani, ja kalestar samo hajlica povišiti ispitingemo hođalarija, tega nikadika deka o zekati da andretano, deka o uči andretano, deka o namazi da andretano, o abdezi da andretano, na neame nešto so na neko Kurani azimushani. Odoreske da me miro lično dikibetano o Kurani na zavesinela taro javer kitapija, nego li o javer kitapija zavisine na taro Kurani. Inshallah haline. O Kurani na nezavisno taro javer kitapija, nego li o kola kitapija so alinja pišinge oblata nezavisna taro Allah esporo kelam. Avdije laja jek agar vakerdo lesno tema, ko islami te çitingem ya menge but lesno tema, ama o alinja doborom optereçinge amena kale temaya, doborom rasprskninge i tema, so našavaja ili pa našaja tarovakoro originalnost vakerindor te počmina kana taro termini hadis, sui hadisi. Primer, ko arapsko literaturno čip so značila o termini hadith. O termini hadith ki arapsko latin, znači bukvalno prevod značila nevipe, nevo, nešto nevo. Ko sprotivno staro purano, znači osprotivno taro puranipe, tano nevipe. Hadith značila nevo. Ili pa jari si ko hadiska kitapja i sija sa je lafi, nešto so nasine ko angluno narodo, ili pa nešto so nasine ko pure, ama avdije od ova isi. Znači avdije od ova isi, ili pa nevipe isi. Ja ver terminija da isi, o hadisi na ne samo jeke terminija naštite obrazloženope, ja ver da termini isija kalestar, hadisi su značnula lafi, znači lafi, hadis značnula vakerive, hadis značnula vakerive, hadis značnula slučka, znači hadis te vakerijanda, ko arapsko termini šajtu značnuli sami slučka, da? Hadis upotrebnula pe baš o haberida, znači haberida isile sar prevod, i akalesta amen dikaja da o hadisi
ko celokupno dikive, ko terminologija arapengeri upotrebinila pesine poviše to bašo lafi ili bašo haber. Haberi, znači amen de saravala haber, yani Haber. novost, ja, ne? Novost, da. Po pokasno generacije kadikea, o hadisi upotrebingele lafia e pejgambereskere. Yani lafia e pejgambereskere, kova avena ki pokasno ki pišimi forma. Znači, hadisi je pejgambereskoro, ko vakti je pejgambereskoro, na si neki pišimi forma, palo merire e pejgambereskoro, leskere lafia, angelen ko kitapi ili pak izbirka, agar dovola ki odja pišimi forma. Soi hadisi tane lafia e pejgambereskere premal akvaitano premal o hadiska nauka o definicije, ne? Premali hadiska nauka o definicije, lafia e pejgambereskoro kova avela ki pišimi forma. Sakava, zato objasnile pošukar, normalno je da svakojeg hođa, svakojeg alimi potrebno je tiraneupe ko izvor e islameskoro, ko vahi e Allaheskoro i mesek baš amen ket keraja je tema lafi kerivetar je tema islamsko tema, prvo je potrebno tedika u Kurani azimušani lafi hadid sartano upotrebimo. Ili sari araklo o lafi hadid po Kurani azimušani. Znači, akate isjamen negdeka triandu štara ajetija ko Kurani azimušani da ne upotrebimo o lafi hadid. Akana, dodeka živdingao pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, dodeka avala sine leske ovahi, so značinila sine o termini hadid. Dikel, akate isjamen je kaeti, vi zamolinava celokupno maro džemati, so momentalno akatar dikenamen, šajte praven o Kurani, suratul Zumer, araklovala ili pa trianduenjato sura, ajeti pišu 3. Suratul Zumer, Allah Jelle šanuhu upotrebinel o lafi hadid. I akate ka prevedinale, te dica, sar upotrebinjale o Allah Jelle šanuhu. Ili pa sar prevedingem o lafi hadid. Suratul Zumer, trianduenjato sura, ajet pišu 3. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu nezzele ahsenel hadid kitaben. Akate. Allahu nezzele ahsenel hadid. Akate, kakava ajeti, Allah upotrebinila o hadis ahsenel hadid. O Allah objavinja o kitabi koleskere najšuže lafija. Dikaja do lafi hadid odnesinela pe ili pa asocirinela o Kurani azimušani. Allah eskere lafija. Na pejgamber eskere lafija, Allah eskere lafija. Pandek puti, suratul Zumer, trianduenjato sura, ajet bišutrin, Allah Jelle šanuhu upotrebinela ahsenel hadis. Allahu nezzele ahsenel hadis kitaben. Yani, o Allah objavlja u kitabi koleskere najšuže lafija. Ahsen el hadis, najšuže lafija. Asocijacija e Allah eskere lafija. Da li akava ajeti samo to nam je dovoljno? Najši poviše to ajetija, kaj su Allah Jelle šanuhu upotrebinela akava lafi. Ahsen el hadis, yani najšuže lafija. Najšuže lafija, Allah eskere lafija. Ko suratul Tur, pinduduito sura, triandu ajeti. Te i amare gledači akateša i slobodno te kaven, suratul Tur, sura Tur, pinduduito ajeti, to je pinduduito sura, triandu ajeti. Pinduduito sura, triandu ajeti. Feljatu bi hadithi mislihi, in kanu sadikin. Hajdete dika, neka anen sarleste slična je lafija, te i tane iskrena. Yani in kanu sadikin, te jola tane iskrena, feljatu bi hadithin mislihi. Akade
بحديث مثله isto asociacija e Allaheskere lafija. Yani tesjem pravedna tegani amen ista lafija sare Allaheskoro. La 3 anda etja ili 3 anda štara etja na etečina, kač na panda eka eti, zato vola menge put pojasno كده أكالستر ناني نسابي سمنا يكنا كده ومن أصدق من الله حديثا أكل لافيا شايتوven potočna أكل لافيا شايتوven popravedna osvem taro Allaheskere lafija. Akate nani šajte dikeno ajeti. ومن أصدق من الله حديثا أكلتane popravedna, kulatane potočna lafija osvene Allaheskera lafija. Dikaja taro akalam nekovor primjerja taro Kur'anija zimušani, teka ki angduni generacija ke čivdinga o pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi ve sellem o termini hadith upotrebinjape bašo Kur'ani, upotrebinjape bašo Allaheskoro vahi, upotrebinjape bašo Allaheskoro kelami ili pa Allaheskere lafija. Pa čak duri od ovaj sjamen ko hadisja je pejgambereskere. Najšu kar kitapitano ahsen el hadith, najšu že lafija tane Allaheskere lafija od vatano ko hadisi innemel amalu bin nijat. Svako je hođa kava hadisi ki Buharija čitinjali ili pa sikilole ki godije ki od teba kerla ahsen el hadith. Najšu že lafi tano Allaheskoro lafi. Dikaja da o pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi ve sellem Koleskoro civdi pe olafi hadis upotrebinjale baše Allaheskoro kelam. Najšužo Allaheskoro kelam. Od posle palomerive pejgambereskoro o naredna generacije soale palo pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi ve sellem olafi hadis upotrebinjale bašo pejgambereskoro lafi. Bašo pejgambereskoro lafi. Yani pejgambereskoro kelibe lafi kova pokasno od ova lafi avala ki pismena forma ili pajar kedimek pejgambereskere lafija kijek zbirka. Kedime lafija e pejgambereskere ki zbirka, na primjer sare Buharijaskeri zbirka, sare Muslimeskeri zbirka, Tirmizi, yani Ebu Davud, yani lengere kedime lafija e pejgambereske
je zbirka upotrebila pe hadith. Dodeka o sunneti soji, o sunneti tano i praksa e pejgambereske Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Ako je tano klasično atana. Sunnet, olafi sunnet i praksa e pejgambereske. Ili pa od ova su pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam kerja, e ki definicija te pravgen ilmul hadith, te pravgen usulul hadith, kad iken akaya definicija tarakemna. Soi sunneti tano. Saso vakerjao pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam, saso kerjao pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam, hem odobrinja maro pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Yani akla trin vrste taro sunnetija. Vakeribe, keribe, hem odobribe. E pejgambereskere, e kja kava označingele sunneti. Kuma te kugem kja kaja rasprava te ispitinava, kade ka neko vor alimja olafi hadis emo sunnet, nadikena nisavi razlika, dodeka nesave učenjakoja, dikena je bari razlika pomeđu o hadisi, znači o hadisi tano pejgambereske relafija, a o sunneti tano i praksa anibe, yani tecilla kere, agar vakerdo tecilla kere o hadisija, yani ki praksa o hadisija. Sad upotrebim jape olafi sunneti po Kurani Azimušan. Ja. Sad upotrebim jape olafi sunneti ko Kurani Azimušan. Džija kad je jasno, aka ja, inšallah, halovena, ne? Olafi sunneti. Ki terminologija prvo, so značilo olafi sunnet, ki terminologija značila je drumo. Drumo, metodi. Terakijek način, terakijek metodi. Te pratinejek drumo. Isto sunneti značila adeti. Pa ne save orientalistija olafi sunneti preve dingele značaj sar tradicija. Znači, tradicija da. Šajte terakele negde ka. Ama sunneti ki terminologija znači lakava. Dik o El Askalani koleskoro kitabi ilmul usulul hadith je bučužo lafi upotrebinja i mea kava lafi komire dersi ja svako puti lestar lava i upotrebinava kava lafi. I od uneske da iskoristina mi šansa ka tetu upotrebinava kava lafi. Soi sunneti, niken, soi sunneti pejgambereskoro drumo kova crtinjaleske o Allah Đelešanu. Znači, soi sunneti je drumo kova crtinjaleske o Allah Đelešanu. Yani od ova drumo prethodno nekoj sikavlja je pejgamber. Prethodno nekoj crtinja od ova drumo. Ko hadiska nauka, te kugenti ispitinena kava, dela pa je učužo primjera kalestar, je jednostavno primjera kalestar, je livadin, yani dena asapkujek primjer, tela je livadin, i slikovito, je livadin, kova parili od te paričan, ama od te nikoj na naklja. Razmislen je čar momentalno nikoj na naklja. I je kad prvo puti na kjela, tari od ja čar, so kerela, drumo kerela. I poslem amen, te pirgen palo od ova drumo, odole drumo skeva kerela pe sunneti. Ajde postikovito da keratu menge, if dinja, negde kaj dinja if. Pa onda nikoj na pirja kod ovaj. Prvo ikrila jek te pira. I od ova so pirela, raščistinela menge od ova drumo, kerela menge drumo kod te pira. I amen te pirgen tar od ova drumo, odole drumo skeva keraja sunneti. Ama prethodno nekoj čistinja, prethodno nekoj pirja, prethodno nekoj označinja, prethodno nekoj crtinja menja davati. Putokaz tenja na pravcu. Amen da sunneti soji crtimo drumo, označimo drumo, pirdo drumo, kovo Allah Đelešanu prvo pirjale ili pa prvo crtinjale je pejgambereske Muhammed sallallahu alaihi ve sellemeske empalo odovao pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi ve sellem pirja odva drumo. Gigantično objasnimo ko hadiska nauka. Gigantično. Yani samo akva tečitinelle dovoljno i odmah kahalova teka o sunneti na ne nešto avrijaltaro Kur'an Azimušan. O sunneti na ne avrijaltaro granice e Kur'aneskere. O sunneti tano, znači ko granice, crtime granice ko Kur'an Azimušan. A kavaj, znači jek tamo. Kur'ani
Hazreti Aisha radıyallahu anha akva put poşukar obyastınca amenge. Yani che tuçle peygambere sarsine o civdi sarsine o ahlako sarsine o moral peygambere skoro Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem skoro sova kerga Hazreti Aisha radıyallahu anha tumen hiç Kur'an'ı na çitinen ali tumen Kur'an'ı civdo Kur'an'ı kova pirela yani yek sünnet ye peygambere skoro soitano te praktikuinel adava so Allah celle shanuhu amare peygamberes ke vakerga akavai ek sunneti tumen te mangen sunneti te gani akavai tano sunneti peygamberes ko soi praktikuive o Kur'ani te ne ikilentaro granice Kur'aneskere te ne ikilentaro zakonya e Kur'aneskere te gani tumen angen yek sunneti ili pa yek praksa e peygamberes keri Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem eske ja kanamen kadika o termini sunneti s-ar upotrebinila pe Kur'an, ja sam așa. O termini sunnet negde ka Tešušov puti upotrebimo i po Kur'an, ja sam așa. Tešušov. Amin ka la neko vora. Jezus je naš tisao Tešušov te čitinale. Ja ka te upotrebi metane sunnetullah. Sunnetullah. Allah eskero zakon. Eki akana ta čitina. Primer suratul Fatir, 305 sura, ayeti sarandu 3 po Kur'an yazım uşak. Ayeti sarandu 3. Bismillahirrahmanirrahim. Agar Allah Celle Şanuhu ve Kirlaminge po suratul Fatir, 305 sura. Felen tecide li sunnetillahi tebdilen. Li sunnetillahi tebdilen. وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَحْوِيلًا. Acaba, dikaja da koji izgovor je namerno arapski upotrebinavalen, zato šajte dikencoske o termini sunnet po Kurani upotrebimo, ama sar sunnetullah, sunnetillah, Allah je skoro zakon. Eke o prevod, suratul Fatir, yani 305 sura, ajeti 43 o Allaha jarmak. Ko Allah skoro drumo, na nete araken nisavi promena. Znači, kod ma sunnetullah, na ne nisavi promena, ni pa ko Allah skoro drumo, na nete araken nisavo iranive ili pa krivin. Adava itano su Allah Celle Šanuhu crtinja ili pa adava zakoni anja, ov nikoga štaro leskoro zakoni ne ikrilo. Ili pa nameninela. Bud interesantno nešto da vakera akava. Sunnetullah kad ka spominel pe ko Kur'ani azimušani, tega ne adava značinila Allah eskere prirodna zakonja. Ko Allah eskere prirodna zakonja promena na ne. Na ne. Znači, ako te Allah eskero zakoni naštite promeninel pe. Soj je ajnjeg primer za te aven popaše kakava. Primer, opanitano Allah eskero, opanit. To dinjava Allah, opani kergjovala koje njavarde stepenja, počminila te kergjol koje njavarde stepenja, počminila te kergjol. Akva tano Allah eskoro zakoni, akva nameni ne labe, akva nikad nameni ne labe. Opani uvek koje čelišće. njavarde stepenja, počminila te kergjol. Akva tano sunnetullah, ili pa opani smrznila tani nula, -3, ja taro nula, počminila opani te smrznonel. Akva tano sunnetullah, akaleste promena na ne. Halove akava. Da. Sunnetullah. Allah je skoro prirodno zakon. Nepromenljivo. Nešto soitano nepromenljivo. Tam da je ka etika čitina, soske ko Allah je skoro prirodno zakoni, ko sunnetullah na ne nisave promene. Doveka ko pegambere skoro sunneti si promene. Ko pegambere skoro sunneti si promene. Jek primjer taro pegambere skoro sunneti kana, ko prvo vaktio pegamberi Muhammed sallallahu alaihi ve sellem zabraninja očuvlja teđanko grobja, ama palo od ova, amaru pegamberi Muhammed sallallahu alaihi ve sellem otket vospitinge pe o muslimanja ko grobja, ket meninge po ponašaj ko grobja, dozvolinela. Tekaja da e pegambere skoro sunneti šaj Te promeninelpe. nekoga šte Promeninelpe. promeninelpe. Nekoga šte promeninelpe. Ama ko Allah je skoro sunnetullah, na ne promena.
To Allah dinja dava prirodno zakoni, a da te našti opanite kergjovala koje njavar de stepenja ka kergjovala. Našti niko je njavar de šupanč, našti ni pa niko oftovar de šupanč. Halove akava, inšallah kva janena pučukar o biologičarja. Sunnetullah tano i balval, sunnetullah tano o brišim, sunnetullah tano o zemljotres, sunnetullah tano o dejbe if. Dikena hladane sa Allah heskere prirode, jakate Allah heskere za priroda na ne nisavi promjena. Ja, ama kava bud pošukar halovena. Nešto so nepromenljivo i tano je Allah skoro sunnet. A da isto kad i kako suratul Ahzab 3 ajeti, to je 3 sura šovardeshu to ajeti. 3 sura šovardeshu to ajeti. Sunnetullah, citinavo ajeti, amare legație șaite praven odma, 3 sura, șovardeshu to ajeti. Sunnetullahi fil ledine halau min qabl. وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبْدِيلًا. Isto akate sunnetullah. Allah skoro sunnet upotrebi nama. Yani dive asapkisini praksa je Allah skeri okolenge sosine anglav amende o prevod karavajeti. Asapkisini praksa je Allah skeri okolenge sosine anglav amende ki Allah skeri praksa na ne nisabi promena. Allah skeri praksa ko Allah skoro zakoni na ne ko sunnetullah na ne nisabi promena. A da vai Allah skoro. Dikaja da ko Kur'ani azimušani ko prvo generacije ko vaktije pegambere skoro o sunneti halilope skroz javer nešto. Sunnetullah, Allah skere prirodna zakonja, o hadisi halilope skroz javer nešto, Allah skere najšuže lafija. Ko pokasna generacije, akava solengeri potreba, kova sine, kova rodinge potreba akalestar o učenjakoja, da o hadisi dobinela javer značaj, emo sunneti dobinela javer značaj. Ama akana, amena katar so keraja lafi, amen keraja lafi ko prva generacije, ko Kur'ani azimušani o termini sar hadis, sar sunneti, sar upotrebinja. Ili pa sar halilope. I akavada, me biva kerava samare muslimanenge, te manglen o čisto islam, te manglen o haloibe e pegambere skoro, e islame skoro sar su halilo pegamberi Muhammed sallallahu alaihi ve sellem, teganja amen akala terminja potrebno i terodalem prvo ko Kur'ani azimušani. Sar halilepe ko Kur'ani azimušani. Sar halile ola akala ayetija. Eke amen da akatar dikaya da sar olan halile. Akana ki hadis kana ukada upotrebinela pe olafi sunnet kova značila jek adeti koji kanel jek šužo adeti ili pa koji kanel jek lošno adeti men senne sunneten hasaneten isjek hadisi taro Peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ki Bukhari araklovala o hadisi koji kanel jek šužo adeti jek šuži praksa jek šužo sunneti hem ko продолжение taro hadisa kirala men senne sunneten seyyi'eten koji kanel lošno da. Znači ovakvi sunneti ko vakti je peygambere skoro sini upotrebimo sar adeti, ko vatano šukar adeti, koji kaleo šukar adeti, hem koji kaleo lošno adeti. Znači ovakvi sunneti da nekogaš ko lošno adeti upotrebim jape, ko vakti je peygambere skoro Muhammed sallallahu alaihi wa sallam skoro. Džijekate, mislim tano jasno, mislim namangavate opterećinatne. Kana sed gülnačnava dali tabla diktiola palal. I tabla diktiola? Nadinama samo koka pišinede, koka crtinede, kaka diktiope šukar. Kana harica u laptop. Da. Ajde probim prvo tabla pa kada ka. Da li diktiola dovoljno? Šta ti ka probina? Da. Te na nešto fino vakerman je? Da. Popaše? Popaše, harida. Super. Ne mislim neka diktiola. Aki ja mare dikutne da neka pišinen, dali sa šukar diktiola, dok naznačite improvizirina.
Ali imam istavaju kad dikho. Hocam. Da, akava ka objasnina. Kala, znači kad da recimo, akava da funkcionira. Ja, dvaju problemi onda. Da, funkcionira. Funkcionira. Akana mare znači akavate halile mo sunneti, ha? Ajde, inšallah, kad trudi namen. Adova klasična slike ti kalama, dar sam halovaja o sunneti. Ama za te halovakava, prvo potrebno je menge je kajeti kao. Je kajeti, ajete aka počminakava to obrazložina. Soske, ajar naštite te halova. Ajde. Spodeljen o live, tabi to ovaj ko pana po barobroj, interesno, srcu dikena, znači poučno ili informativno. Aka počminje interesantno staro dersi, soske aka lab dersija nane klasična. Kalau ajete suratul oftoto sura Enfal. Suratul Enfal, bišto ajeti. Kalale, suratul Enfal bisnava, bišto ajeti. Amare gledačija su dikenamen, šaj te praveno do ajeti i zajedničko butika kerakava ajeti. Zajedničko butikeri vetarakava ajeti, Allah Jelle Šanuhu citirinava ajeti ko Kur'an Azimušani. Šungjola, super. Agar, Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu etiullah var Resul. Akvajek bud penđarutno ajeti ko Kur'an Azimušani kova amare klasična imamija upotrebinjenale ket mangenate argumenterinen o sunnet je peygambere skoro. Yani te pratina je peygambere. Te pratina je Allahe hem peygambere. Akva ajeti dano gigantično ajeti ko Kur'an Azimušani. Na ne je ajeti, a sad ke ajeti nisi amen poviše to ko Kur'an Azimušani, ama amen avdje za primer kala je, to jest tu ajeti kala, to vola men je pojasno, taro vremensko periodi da vreme mate zadrži na tumen, ekio Allah Jelle Šanuhu ko suratul Enfal, oftoto sura, pišto ajeti vakila men je, ja eyyühellezine amenu, etiullah var Resul. Ey tumen koji pačana, pokorinen tumen ko Allah hem ko Resul. Yok, tamam. Slika odmah kada ste sokeraja, nažena da li bilo, a kada te pišina... Ajde pišin. Aka te keraja je krugo, amen, aka na sar haluvaya, bukvalno akavaja, je krugo i aka te pišinaja. Zo, Allah, akvatano. Hocam, pobare bukvencarem duplirin hemo bukve, hemo kovasuske ili popašeana, da bi te še poškarte dikhope. Aj pobaro da pišina. Oja, pobare bukvem, pobaro kovate, še povište dikhope. Znači dupliri. Ake, jaju ledina, otumen koji pakjana, jaju ledina amenu etiullah. Znači etiullah. Pokorinen tumen ko Allah. Odmah men jakava Allah, akate Allah, Allah var Resul. I kerala pela fi ver Resul, avaya odmah panda je kruga. Aha, akate. Peygamber. Paralelno džala, znači. Amen akava agarte. Agar. Paralela, tamo. Paralelno. Akava avula mengi kemari godi. Oj. Ya ellezina amenu etiullah var Resul. Akate isya mengi kitabi. Kur'an. Akate de isya men panda je kitabi peygamber. Yani Kur'an eske isya men paralelno ile panda je kitabi. Oj. Hadis. Agar halova. Klasično agar. Yani kemari godi akava agar halovaya. I akate kana paralelno duj izvor je isya men. Jek peygambere skoro, noske ayetka kella pratine peygambere, to jest pratine Allahe, hem pratine peygambere. Ja men akate paralelno duj kelle. Akate si duj dinja. Jek duj dinja ditobila. Duj kitab ya, peygambere skoro kitabi, Allahe skoro kitabi. Agar litro, agar. Akava kako satani amali budi, agar nane, akana ko dikena li amali gledačija. Dikena. Cosa je akava sam, ako je klasika kosen tari tumari godi, i kare nakava tari tumari godi, nane agar, tega ni to... Čučaren tumare kofe.
Čučaren tu mare kofe atana. Izrești șagea, čučaren tu mare kofe. Čučaren sos că acatei clovamente paralelno dini, paralelno religia, paralelno kitabi, yani konkurensiya Allah eski clovamente. Konkurensiya Allah eski. Esan ka halova hocam. Ager ka halova. Ya vellezine amenu ediullah. Acate o Allah ver Resul. O Resul je acate Andre. Bravo. Ne iklovataro krugo. Na ikliotaro krugo. Tamam. Ka pratinene Allah'e eme peygambere. O peygamberi su kavakirot taro Kur'ani, taro kitab ya katar kavakir. O peygamberi. Yek. Halilel ya kava. Halilem inşallah. İnşallah. Halilel ya mare gledaci ya kava dali halilel. Pa ka šunak. Ajde piši. O Allah hem ki sredina o peygamberi Muhammed. Andre ki granica e kuraneskere o peygamberi. Andre ki granica e kuraneskere. Na ne avriyal, na ne odo paralelno. Halilel ma? Da, da. Ne kergen paralelno tegani yaver kitabi, yaver religia, yaver dini, yaver zakonya. Ya skosya ver nešto. Ama akate pratini Allah'e hem peygambere kova Allah sırtınga peygambereski o drumo. Soy sünneti el askalani sova kerga soy sünneti tano sırtimo drumo kova Allah celle şanuhu sırtınga peygambereski Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Yani pirga koduma drumo kova Allah reski sırtınga. O Allah o peygamber. Andre. İnşallah halinde. Ayakına o dört ayeti delilin köde klasika so amen halivaya. Ođe efendi ama amen bertare mali godiyo bana ikrola. Amen nešto eke pandađaja. I si panda ekšu ayeti Suratun Nisa pinduenjato ayeti. Pinduenjato ayeti. Suratun Nisa pinduenjato ayeti. Ya vellezine amenu etiullah ve etiur Resul ve ulul emri minkum. Akana teo gelem ki odea klasično halojbe, sar su amen halovaya, ki odea klasika, so sar po angle objasningja amen gamare hocalarja, sar so slikovito amen yek tabla isi amen agar kelime. Ya vellezine amenu, ayden, Allah'u uskakana gaber. Ya vellezine amenu etiullah, o Allah, ne kitabı Allah, وَاَدِيُوا الرَّسُولِ Ye kitap o Resulü ve ulul emri minkum. Hem akate učime. Ye kitap je učime. Yani akate Klasično. Klasično, tamo. Klasično agar hadim. Oj. Allah Resulü učime. Agar dediklemo o ayeti. Ja kana tri paralelna kitapja, tri paralelna dinja, tri paralelna različna odgovorja, tri paralelna, znači sakava halujbe kako satarja majko. Hođa, ko sam nendar višaka? Metu nendar tarja marića. Njaka ovako. Sam trebala te halova suretu Nisa pindu njako. Sam trebala te halova. Sara halova be akava. Eti Allah ve eti Resul ve ulul emri minkum. Panem džajate crtina. Ovo, akavada ayeti tumenge bud. Pojasno, akanađaja ayar sokol olak, ha? Etiullah, o tumen koji pakjana. Itati, pokorinen tumen ko Allah, nikeno Allah tano celo krugo. Uediur Resul, tano potikno krugo, andre ko krugo. Ve ulul emri minkum. Andrego krugo, otrinda vrtinena preko granice e kuraneskere, otrinda na iklovena taro granice o zakonja e kuraneskere, dikaja da sani ne nane ni trin kitapja, ni duj kitapja, ni nego jek. Ne kitapi, kova kerena ki granica e Allaheskere. Etiullah, u etiu Resul, ve ulul emri minkum. Yani učime da manuša, naštite pišinen peske kitapi, nego te pišinge da je kitapi, a da va kitapi mora to ovo po granice e pejgambereskere, ne po granice e
e kuraneskere. O pejgamberi da te vakeria nešto po ulti granica e kuraneskeri. Naštiti to ultari granica e kuraneskeri. Agar halola pe o sunneti. Yani girati sosinameno dova yaver pakeive kako sale, oda gei siamena kava pakeive ki yek grupa pakeive e islameske. Halilel ne kava? Иншалла халилем, ходжам. Иншалла халилем. Амаро Иако морате вакерат дека пошкар колнамен пао презентација, со ске пошкар дикјола, али добро, ко секој случај, значи шајно од приликата е пратина. Шајсине те пратине? Шајсине, ме манге шајсине те пратина, вака на джанава маре дикутне, али пошкар нормално шајсине те кера, јар пути каде каки PowerPoint презентација да те прикажинали, те скавале. Ja. Amen agar te haline mo sunneti te gani nane amen ni savo problemi te gani Andres jeme ko Kurani Andres jem ko zakonja e Kuraneskere Не икровајатаро рамки, да. Не икровајатаро граница. Neikrovajatar ramke e Kuraneskere znači soji sunnetitano jek drumo jek drumo pateka panda po šukar to objasna jek pateka kova crtingjala amenge o Allah Celle Šanuhu em pirgjao pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi ve sellem em palileste o učenjakoja em palileste amen jer palileste u muslimanja yani svako jek pirela adava drumo kova crtinja o Allah a o pejgamberi palileste pirga Ajar. jek trebala te halova zato je ovako po interesantno i tema i si angolamente pejgamberi. Prvo, sui pejgamberi. Pejgamberi, akava slika, tari amare gođa isto trebala te čistinote. Te čistinote za te halove. Pejgamberi sine manuš. Zate nov dava kjela mena su ništo osven jek manuš, kova mange objavina lape, kova mange davala vahi. Да, манушка не потребенцар. Akavaj, sui manuš, kova i sile manušikane svojstvoja, i sile manušikane karakteristike, i sile manušikane emocije, i sile manušikane osjetja, ili pa od ova kirlape i sile manušikano fătrati, ili pa germanski menschliche Natur. Peygamberi, da no menschliche Natur. Edik rakana. E peygambereskoro piribe, şu ne ama sevgim? Да. E peygambereskoro piribe, tano manušikano piribe. Yani o manušikane pirja. E peygambereskoro keribe lafi, tano manušikano keribe lafi. E peygambereskoro soibe, tano manušikano soibe. E peygambereskoro haybe, sarso hala sine manušikano haybe sinele. Yani o lezzeti aleskere tane manušikane. Amen. Ki klasika, akavan kergemle božanstvenost. E pejgambereskoro piribe, te piresaro peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem odva dikremle božanstveno. Yani adava kergemle religiozno, odva tumenge bikingem kodini. Našti jek manuš pirela. I ovd našti averte piresaro javer manuša. Ovda i manuš, ovda pirela, leda i sile emocije, leda i sile osjetja, leda i sile ukusija. Yani, isi peygamberi Potrebe, Muhammed... да, да. Манушка не потребе и силе. Yani manušikane potrebe. I mea kava trebala za te haloven ma but pošukar, aj kotuj to primjer kažat, za te haloven pošukar, jek trebala te halova, o peygamberi avila tar jek kultura, ili pa pijangjola ki jek arapsko civilizacija, arapsko adetensa, arapsko tradicijaja, arapsko čipjaja. Yani peygamberi pijangjola ko jek poluostrov, ja jer vakjedlo arapsko poluostrov, kaj su isi jek civilizacija, kaj su isi već jek kultura, kaj su isi jek čip već čivdinena adala narodo, odote o peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem pijangjola i odote barjola. Emodotar adeat civilizacija menšliše natua civilizacion lelala o peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Yani amar o peygamberi adava lela. Iakana,
kod ova poluostrovi, arapsko poluostrovi, kjodea kultura, kjodea civilizacija sarine pirena si neko galebije, nikoj napiravja kravate, nikoj napiravja odeloja, nikoj napiravja javer. Sarine piravena si nadala fëstanja, dla galebije so avdjedi kajalen, jek tradicionalno nošnja e arapenge. Neli, i akva naštitovo sunneti. Akva naštitovo sunneti. Sunneti ket šajtovo, janenali sunneti ket šajtovo, te sarine sine urijavde ko galebije, ko fëstanje ili pa sarine sine urijavde ko deloja, na ženava ko so, ov nešto javera kananela. O pejgamberi te anja nešto javer tega njakva i sunneti. Ama te sarine pirge ko saro Ebu Lehebi, saro Ebu Ceheli, so pirga ko fëstanja, o pejgamberi da pirga ko fëstanje, ko galebije, akava ne sunneti, akava jek tradicija arapengeli. Pite, moramo tumen, akava halovenle sar so trebovate haloven, ku inteligentno načini haloven. Ma halovenle akava gana, akana avdije amende ko islami i nošnja kova Arapja piravenala, ili pa lengeri civilizacija kola ola živdingela, amenge kerenala islamizirin kerenala i kerenala religija imba kername i akava tamo sunneti. Tavale, samo sunneti. Ko arapsko poluostrov, o Arapija, kod ova vreme, ko pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi ve sellem, bar ova kod ova opšestvo, kjodea civilizacija, sarine hana maro tele. Nikoj na hana maro komase. Sarine hana maro tele. Sarine hana maro vastensa. Nikoj na, kod ova vreme kaj beljuške, kod ova vreme kaj roja isi. Nane. Ama kilengeri civilizacija, kilengeri kultura sarinende akava isi. I akava i civilizacion, akava i civilizacija taro menšin, znači taro narodo kova živdinge, odla narodo angledero pejgamberi da hana sine tele, angledero pejgamberi da hana sine vastensa. Ama te avela kana pejgamberi i te meninel celokupno od ova sistemi. Te vakerolo takana na haja više tele, ka hako mase, kahana janava kaj tega njakaleski šajteva keren sunneti. Halovena ma se... Da. Ama te celokupno opšestvo o socijalno živdipe, te agar živdinela sine. I ovdje od ova živdinela, a dava na ne sunneti, a dava i jek civilizacija, jek kultura kova angledero pejgamberi da živdinja ili pa živdinela. Praktikungela, jasno. Praktikungela. I akana tumen mangi adava sunneti našti te bikne. I tumen mangi adava agar sevapja kod ova tehalum telem, tehalum vastensa naštite biknen. Adea civilizacija ko Arapja postoji nelasine. Akva trebala buču kartorbuinen. Soi sunneti ođa ko haber. Aka te agana o mesaži taro sunneti i kalena menge. O mesaži taro sunneti tano so od ova so hana tehanle halali. Adavaj sunneti. O pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi ve sellem kad bešlo te hal o habeles korosine zarabotimo taro halales keri strana. Yani manipulirimo, čordikano, sardeva kera korupčirimo, habena hala o pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi ve sellem. Ahvaj sunneti. Tu, badjama te hamange tele kipu, badjama tu te hamange vastensar, akatar korupčiringam celo naroda. Agatar hovavjan celo narodo, agatar halano hakkoj narodo skoro, ama bešljan tele, kipu bešindor, en vastensar haya imange sikave akavatano sunneti e peygamberi skoro. Halalen, o sunneti e peygamberi skoro tano halali te halpe. I zarabotuvačka su ka bešenko odla sofre te han, halali to i zarabotuvačka. Halaleja, yani amen sova keraja, tereja, so tvoj poddabide, to vol i zarabotuvačka. A dava i sunnet je peygambere skoro. A dava odvojnja i peygambere taro Ebu Lehebija, taro Ebu Cehilija. Soski Ebu Cehilije skoro habe sine haramea zarabotimo. Ebu Lehebe skoro habe sine korupcijaja zarabotimo. Ebu Lehebe skoro habe sine manipulirim hayde eçorolengere hakkonsa. Ama tele Kipuv ovda halesar o peygamberi sohala. Bizo, veluşke biz oraya ovda halesar o peygamberi sohala. İnşallah halo venama soman gava mirela pensan tumengya katarte tobias navakala sunnetija. Isto je bradaya da tela, osakali. I brada,
Кодова време, кодија цивилизација пиравена сине сароe булехиби, сароe буџе джехили, пиравјадала браде. Онај баре неверникија, онај баре душманија е пегамберескере да пиравја обидрава. И о пегамбери да кодија цивилизација, кодија култура сине омурште му келпи брат. Ите пиравал сакали. Па Канада бе хоџама, Канада итано салон фејх модерно нели брадете пиравена гадже да. Брате. Ама ака теа кава требала те халјова. Кет ково сине суннети брада, кет бишај сине овола аменге суннети брада, джанена кет на не никас брада, секој тано ко керабија муравдо, о пегамбери Мухаммед салаллаху алейхи ве селем мукла брада ембакерла акват. Тега ни суннети. Иншаллах халилен. Точно. Ама сарине ги брада, сарине ки исто ношња, киношња хоџа, киношна сотребла те халјова, сој суннети киношна. Киношња, саđi додека одеа ношња, учарела тирела џутнет хана, сијан скромно урјавдо, акаватано суннети е пегамбере скоро. Ама дали кове урјавдо ки ко панталонја, дали кове урјавдо ко сако, дали кове ки кравата, или дали кове ко арапско, дали кове ко индиска шеја, или па дали кове ко азиска шеја урјавдо, на. Те учарген тумарела џутнетана, тумен сиен исправно урјавде прописно, да. Исламско прописе, преку кој исламско прописе на уред. Акватано дин. Аква и религија. Ама и арапско култура те чивала ем те керала религија, аква нане еке акалела фенсар мангава те објасна сар шај те разликујна очачутно суннети таро од ова ховавно суннети традиционално аветенсар национално бикимо аменде и денес која маре гоѓа аракела е буд паро корони машкар аменде ко муслимања кова буд паро и те цидел петаро амаро паќаите. Јавер дикен е буд интересантно ситуација кава кера. Sevgü. İnşallah ka halöven makaya akale primerea. O peygamberi Muhammed sallallahu alaihi ve sellem vakitinde kad avla tabiye kultura civilizacija već ko narodo odote postojinela sine. Već i gradinija odeja civilizacija. Ovna i kalela odeja civilizacija, ne? Nego već postojinela odeja civilizacija. Ki odeja civilizacija džaneja li su isi? Ki odeja civilizacija, ki arapsko civilizacija, bešela o murš šajtelel poternečija. Кјодија цивилизација и сјакава. Кјодија култура постојнела акава. Со пуро мурш шајтелел тернечија. Штом кувала кобулјуко и чај, омур кобурша на дикенапе оберша, омурш и силе право телел одолечија коникјахи шај лаја те кувел. Штом и кобулјуко шај акава те керел. Акавај ки арапско цивилизација, арапско култура веќе postoinela berşensar ili pa bekonsar angledero peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem taro. Io peygamberi da Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem akaya kultura, akaya civilizacija kerela. Ama molinava tumen, ej tumen hocalarja. Molinava tumen. Akaya civilizacija mama keren mange te prandinetu terne čija tano sunneti mama keren mange. Molinava tumen. Tisi tumen hatırı Allah'e skoro. Tisi tumen hatırı peygambere skoro. Odvojine nakala bu kaya. Ki odeja civilizacija tergjovola te prandinel peterne čijaja, puroman ušte prandinel peterne čijaja, ki odeja civilizacija postojnela o peygamberi da sapko nešto kerela, apsolutno akceptirimo soske, ki odeja kultura i civilizacija i akceptirimo odova, ama mave namenge teva kerena davai sunneti i tute prandinetu avdije terne čijaja koja kuvola ko buljoko tano se vapija. Buljukот ено, то објаснено колеги кога со наџанина, буljukот ено пубертети. Значи, ек максаме чим кога пубертети, ко арапска повија, ленгере адетенде или цивилизацијате, нормално и тано, ек пуро мануште женинелпе, значи чим кога максаме ко пубертети, шајте женинелпе. Шај, попуро, ромте прандинелпе, одречи, акава иси, ама акава на не суннети, на не дини, на не религија. Више на жена сад објаснена. На не дини, има бикине на мија кавати. Правален, добором гелем англе. Добором неправилно халилем акава суннети.
Добором неправильно образложингем туменгякова суннети. Пачак дури алем кодова, Peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme sinele duymurşa, odla da duymurşa nakena dünyaya. Yamen de da bakerina, teolutu duymurşa, emtenakle tariyakaya dünyaya, tu da civdin gel yek sünnet ye peygambere spora. Idiken so случило пе. Валлахи вакерава туменге. Ко Афганистания, ко пакистанска државе, ко пакистанска тана акава случингепе. O manuşa gelek o peştere teçinen peçaven. Temudaren peçaven. Paken liman yakavaya. Temudaren peçaven de şahit civdinen yek sünnet ye peygambere skora. Ciko akavale, tavale. Ciko akavale. Konovine akava citinen, Iranen tumen konovine citinen sustu cinua pe ko Pakistan, ki India, ko Afganistania, sustu cinua pe akale. Ко абсолютно 21 века са в конец. Абсолютно 21 век. Дикен, ко китапи акава пишнала буд баро бројтаро учењакоја, акава да пишнала менге, буд баро бројтаро учењакоја о пегамбери Мухаммед саллаллаху алейхи ве селлем наклеи дуњаја ко шовардеш неко борбеш. Шовардеш неко борбеш. Буд алимија учењакоја кола мангле адавада суннетите te civdinen gelip hanleppe yani moringe kerge duva ola da temeren kuista berşasta tumulo peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Adala da sona mule odala učenjakoja gelip hanleppe kokera hiç abriyal na itile yamen odoleske va kergem bravo maşallah leske ake yek sünneti peygambere sporo. Kalalen akavan ne dini. Kalalen akavan ne halu dini sporo. Akavan ne sünneti kalalen. Yek dibe iklo mene makerina menge ya. Sabo sünneti. Yani yek puti za çaçi petre volate halova. O peygamberi sona hala ili pa oleske naš mekuingana značinula дека туке да авдиена требала те шмекуинга. Peygamberi tikva na havasine ya. Yakına amen da davate naha. Isi bud primeriya taro peygambere skoro civdibe. Yani šunen ki abdusutni civilizacija. 21. vek kova civdinaja amen ko evropska kuvja. Čaj greška ka halovenma, ama ma halovenma greška. Vallahi taro mo kalbija kava vakerava. Nekoj ko abdusutni civilizacija mani sima saranda berš i kome saranda berš te si kavalma sarte činam me trnakoja. Pralalen. O trnakoja si klovena pe te činen pe koda sien maksania panda. Tumen ko saranda berš vakerna sunneti prvo ka čineno tikno postemo o trito postemo taro trito ka džan ko štarto postem taro pančto. Pralalen. Ne parno ka džan ka vrtinen. Yani akava miri godina halo. Eki akava miri godina halo. O peygamberi agar çingya, yek puti agar çingya, yek puti aver çingya. Petrnako. Penokti. Yani tumen da akava gelen amenge akava da sünneti angen ili pakergen. Akavai çaçe mange sarimer ko sarandu trim verște si kavema sarte çinam metrnako. Ili pasarte jab ko tualeti. Ili pasarte toamma ko tualeti. Ili sarte toamma na janavasta. Hvalem. Lična higijena srte korisna. Lična higijena, da vas ikljovla to ti daj ko tire tikne maksimeskere beršage desitu. Hayır. Ima dozvoljeno nekoj ko sarandu panč beršte si kavol tumen. Angleder ko sarandu panč. Angleder pinda berš. Trebala te džane nakal. Sarte činen tumare trnakve. Akate, amen. Akate na halilem akavam sunneti. Adică, isi pandajek nešto. Mangala te vakera. Ne mangala bud da te zadrži naftuma, ama bud primerje isi makimi godi. Angleder 1400 godini avola mengejek asako peygamberi kova celovkupno zapadno sveto, zapadno civilizacija le akceptiri na manje. I dela leskoro
pravo i čvelale koje taronaj bare rangi. Anglederile do 400 godini u pejgamberi arakela jek sprava, unakana, jek sprava, sarte čistinel pedanda, jek predmeti sarte čistinel pedanda. I sokerla taro hurmakoro kaš i granka, činela adava misvako soamendi penđarutno, misvako pagelale em čistinela pedanda. Don deneska koristi nenadvan, ili hoćem? Šunakana. Peygamberi akava upotrebinja u peygamberi. So i čistota edandenge Angleder 1400 godini, pravaleni Francija, Angleder, znači na površ, na njola sine, parfemija, o parfemiju do lesta riklova, ne? Darana sine o kože, te na perlendari koža, pa ne. A to Angleder 1400 godini i sito je peygamberi kova si kavala tu tire dan date i kjari ti kjere čisto. Lična higijena sad te koristi, ne da? Higijena. I sokerla, tari granka, tari palmakeri granka, mi svako lela em čistinela pedanda. Sovola avdi amensa, diken ko Pakistan, ki centralno džamija, ki najbari džamija, kolengoro šadrvani, kaj so lena dešupan džene abdezi kojek šadrvani, džane ali su isi dešupan češmisi. Dešupan češmisi. I kad lena abdezi, ki svako češma, šuna kava fino, ki svako češma, kojek lanco i panlo jek mi svako. Sos ki si hadistaro peygamberi Muhammed sallallahu alaihi ve sellem, kad lena pe abdezi, mi svakoja čistinela sine pedanda. I ola sokerge, kojek lanco panle o mi svako, ili sinelo o mi svako, ki svako češma, dešupan mi svakoja. A palaldan bešena, po trianda po pinda dženea džikerena telena abdezi. Iakava lela abdezi močorovo muslimani, lela abdezi. Sad lela abdezi, agar da palolova čistinela podanda, mukjelo mi svako, džala peske avala... Odujto avala isto koristinela? Odujto tovala pedanda, džala peske otrito avala, otrito lela abdezi, otrito tovala pedanda. I amen akavaker gemle sunneti. Amen akavaker gemle sunneti. Avdje postojnela akava, džan po pakistanki centralno džamija, akava postojnela. U abdusutno vreme, akava postojnela. Akava harica da isi, pa čak duri Andreki džamija, ko svako udar, znači ko udar, tar jektari desnu strane, jektari levo strana, bešela mi svako kolanco, leno mi svako em čistine na pedanda, pa palem mukena, palem lena, palem čistine na pedanda. Diken čikaj reslen. Pravalen, o peygamberi Muhammed sallallahu alaihi ve sellem manglate objasnila menge i čistota tarodanda ti kera čista maredanda amen mesto i čistota te kera sunneti amen o kaš o mi svako kergem tini kergem religija kergem aka ja godi sjane ekana tanda bakterije, bakcile, sasomangeja, celo vkupni paketi. Nas vali pedako. Spomni naftaro habe peygambere skoro panda. Taro hayve peygambere skoro sarsine. Ja. Šunen man. Akova pišinova koja mare kitapija da. Ama şey negativno kadiken ma. Ako ne kadiken negativno. Ama kaval diveket ka haloval miri godi. Hala maro sunneti taro peygamberi palo maro telijinem penaya. Sunneti taro peygamberi Muhammed sallallahu alaihi ve sellem. Tano palo maro yani vakerena menge sunneti skyo peygamberi lijinga penaya palo svako hayve. Soske lijinga peygamberi. Yani panina sinelen kavalen içungar çistinela sineleskere. Yani lijintena čistino. Ama avdje i situmen strestvija, avdje i situmen panja, avdje i situmen sa akalesta. Ma te kvako gusuli lejbe, svako četvrtog te na njoven, sara vila jek puti kokurko so o alimija, o meshepija kuvena kovare rasprave, da li tano farzi četvrtog te na njove, jek puti kokurko te na njove. Talale na mena avdija kade svako dive ko amare evropska, puvlja svako dive na njovaja. Ola raspravinena be dali jek puti. Kokurko, farzi ili na ne farzi. Soske o pejgamberija da vam manga. Akava sako hadiska nauke, akava sa bešela menge, sa akava pištinela menge. I akate
вот ученякоя кава потврдинена вакериндор суннети пейгамбереското тано јавер нешто махалевелне буквално пейгамбери да сине манушикано дживдипе пейгамбери да сине мануш пейгамбери да синеле нешто со мангела сине пейгамбери да синеле лезети јани сојбе да пейгамберескоро керјаменге суннети сарте сова mate kova kod later. Passo teker. Ja, mate kova kod later. Yani avdusutni te nekoj manci kavola man nešto ona mangala te vakerava kana. Cenab. Ja savkoda nešto isjamen. Ja kana haloy ben ashaben goro sunneti. Sar Allah halile akava. Jek primjer, na džanava koboru bucije izgleda. Pa, mislim već jek se cati tekvaški emisiji. A jek primjer Hazreti Aisha radijallahu anha. Jek primjer. Kana, soske bud važno primjer, bud interesantno primjer tari Buharija, taro hadis tari Buharija. Kana, sar Allah halile o sunneti, to jest o hadisje pejgambere skoro, soske ne zave amare učenjakoja, kad kerava amare učenjakoja naznačila amare romane, nego islamsku učenjakoja značila hava. U islamsku učenjakoju hadisi dikenale vojedno doborom vredno saro ajeti. Yani va kerjetano vahi, Allahe skoro vahi, gajri metluf, yani sjamen metluf, em gajri metluf. Vahi, gajri metluf, tano i razlika soji, vahi kova čitinela pe ko Kurani, ko namazi, vahi kova načitinela pe ko namazi. A da vas o načitinela pe ko namazi, tano o hadisi ale čiko akavai, akala diklele sar bari naredba taro pegamberi Muhammed sallallahu alaihi ve sellem. Ama te čitingem o životu je pegambere skoro, te diklem ashabengeri praksa prema Allahova, kade kao uopšto akaljena paruginela si. So, jek primjer kada tari Hazreti Aisha, jako isi bud primjer ja taro pegamberi Muhammed sallallahu alaihi ve sellem, diken o hadisi vakirala jar, jek diveo Ibn Abbas, avalaki Hazreti Aisha, Ibn Abbas, avalaki Hazreti Aisha radijallahu anhu, em vakirala. Akvalat vakirala. O Allah dela azapi e mu'minenge ko la paloleskoro meribe leskere pašutne rovena. Yani, Olaf Isus značila kava, otket nekoj merela, paloleskoro merive nekoj terovala, o Allah adale manušenge azapi ili taj muleske azapi deva. Yani azapi. I diken Hazreti Aisha radijallahu anha sovakirala. U isto labi sovakiralo Hazreti Omer radijallahu anha. So oko puti ko socijalna mreže mekava širingu. El Kur'anu hazbuku. Hazreti Aisha vakirala tu menge o Kur'ani tano dobro. Mava mangja sapkela la pesar Ibn Abbas. Tu menge o Kur'ani tano dovoljno. U isto labi Hazreti Omer upotrebinila. Tu menge o Kur'ani tano dovoljno. Buharija rakilo hadisi, triandu dujto hadisi ki babul cenaiz. Yani ko babul cenaiz ka triandu dujto hadisi akva kara kenile, akva hadisi. Yani šaj ko interneta, ko socijalna mreže, te širinava akva hadisi. Soj, kaj su vakila, el Kur'anu hasbukum. Tu menge tano dovoljno o Kur'ani. Ej Ibn Abbas, mava manja sapkela fensa. I so kerala citirinela o aeti taro Kur'ani azimushani kova rakljovala menge ko suratul En'am, yani šofto sura, šelu šovardešu štarto aeti citirinela Ibn Abbaseske. Sova kerala nijek nika skoro grevo, ja vereskere greveske uprav peste naštite. Nekoj nika skoro grevo uprav peste naštitelja. A kale aetija ne girinela le skoro lapi. Yani, günahi, neka skoro günahi uprav peste naštitelja. Se koji peske kod govorino pire günahonke. I tu asap ke lafeja, yani azapi, yani kad ide asap nešto mava keren, amenge dovoljno po Kurani, yani po Kurani si amen ajetija kalestar, asap koje hadisi naštite ovo sprotivno Kur'aneja. Koju potrebno lakva? Hazreti Aisha radijallahu anha.
Isto hadis upotrebno na Hazreti Omera. So vakila amenge u Kur'an tano dovoljno. I akava hadisi naparinila Kur'anea. Ja, akava šajte čitinelle ki Buharija, bučukar obrazložimo hadisi. Ko učenjakoja bučukar obrazložimo hadisi. Ki hadiska nauka bučukar obrazložimi tematika. Te čitinen, interesantno tematika. I si panda jek tematika. Kova obrazložene na muhaddisija. Kaj su pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi ve sellem bašo pali bitkata na Hendek, palo maribe taro Hendek, vakirila je ashabenge askerenge, sadolika na resena kotan taro Benu Kureyza i ikindija makıldinen. I olan Candor kodova drumon astarelalen ikindija je grupa kıldinela, namaz je grupa na kıldinela. Je grupa kıldinela vakirila menge amen postupinaja premalo Kurani, kedavalo vakti taro namazi kıldinen, a yek vakirgan na amen ka ikeramen ko peygambere skoro lapi. I sad deka naresena ko tan taro Benu Kureyza, naresena kodova tan, odote kıldinena ikindija. I ke cana ke peygambere te pučenle, ja Resulallah, amen, agar posta pingen, o peygamberi Muhammed sallallahu alaihi ve sellem traingja, znači vakirila šukar, em tumen da si šukar, su značinila da si bud primerja ko peygambere skoro čivdipe, kaj so olafije peygambere skoro, agar vakirdo diklele salde sar jek manušikano lafi. Dike, u isto problemi isi ki Medina o ashabija sadinena hurme, bavče hurmen sar, yani palme sadinena, i o peygamberi Muhammed sallallahu alaihi ve sellem dingalen jek način, jek pravilo taro sadive, Buharija hadis, jek pravilo taro sadive i so trebala tekeren ko odula hurme, ama o ashabija da kergja, da vasova kergja o peygamberi Muhammed sallallahu alaihi ve sellem, palo jek beršavene i vakirna, ja Resulallah, amare palme, amare pavče hurmen, zar na dingje plodo, sar so tu vakirgja na menge, doborom plodo na dingja. I pa vakirgja me da si un manuš, me da gelim, tari miri godim, mislim, da orso skja dava pošukar, po tu merti si tu men poviše farum sona kergena dava, hadisi Buharija, vallahi bille, ki Buharija rakrao. Yani me da su manuš, me da vakirgim taro mirođan dipe. Bitkata na Bedar, o isto situacija slučinova pe. Kad avenađi ko bunari teleno, bunari, pučevali asabi, ja Resulallah, kava tanna ne šukar. Amen trebala telao tanka i o bunare, kaj su i o pani. Ama ti taro devoli javer, ama ti tutar na tua gaya butina džaneja. Peygamberi mukjela palemo, okola koji džanena te vodinen i borba, okola koji kerge borbe. Da dikaja da nekogaš o sunnetije peygambere skoro trebala te halovale sar so ashabija halilen. İnşallah halilenma, inşallah. Allah neka nagradilo to hođam, dosta šukar objasningen, me mislim stvarno barem mange onaka delungja dosta shvatljivo, dosta interesno, na samo su interesno, nego shvatljivo, te šajte shvatinada, nadinavama iskreno дека сама редикутнеда исто халилен нешто, а кана наđenava дали мангеја те мука нешто простор те пучен у вези тема или па веќе пошто сием јек сатем саранда минутија, сар тут и ситу кефи. Си не се опучи бетаро 5 минути, на не се 5 минути е даја, значи те шете постојано тумаре прашања, доколку истумне се прашања, нормално повезиме темаја сигурно оходжа акатејтано, значи шајте постојнен тумаре прашања, кола сојтане сарсове керјум повезиме темаја, значи мате на шатаро акала теме, 5 минутија. Хоđам буд шукар објасниган исто о хадиси, хем о Кур'ани, кој кераја лафи таро рамке, тене и клол, таро одлани саве рамке куранеске. Амен и семе на етида, која етида, значи, нели, o Allah korku i pretinela da je pejgambereske. Ja, pejgamberi Muhammed sallallahu. Da, ako še haritaro 2 eti da te koristi nadla 5 minutija. Ja, mislava sosketano suretul Šura, mislava. Na ne Šura, tano ko posledno na tekninela momentalno. Ja, Šura. Ja, Muhammed, tu na džanglan so i dini
на джанглјани со На, ме мислим ги уме и куцна вена со кај карелесар доколку ови кловатаро закони Аллах ескор. Ко те претинала биска Аллах, да вам си. Ja Muhammed tute iklilantaro kava Kurani, tute iklilantaro kava so amen туке објавинаја, амен тири куцавица вена качина, тире васта капага тачно е кај етитано, ко Kurani азимушани, да у пегамбери Muhammed саллаллаху алейхи ве селем те керја бути ки граница куранескере. Авријал тари граница куранескере најиклило, соскети икловолцине тари граница куранескере, тегани о Аллах джелле шануху лескери вена куцавица качинелсине, хемнескере васта ка пагелсине. Ама воедно да тароакава дикаја да пегамбери да сине мануш ко Аллах джелле шануху си кавалале сине со ислам и со идини. Омна джанглјани со имани и со Куран китапи. Hođam, duj prašanje i sjemen, kratka košaj, ko interese vremeskoro, i sami je prašanje ko tebe krila, hođa, ko nisave lila pišinela deka penela ako na haljan levo vasteja harami, da li je odvaj tačno? Ja, a sa koji hadisi postojinela ko hadiske zbirke, postojinela sa ko nešto, ama ko smisl taro do vas suske o levo vas upotrebinena lesine sekogаш baš o Baš i tamam. Baš i tahareti, Tahareti, da. Znači ti čistinelke, o levo vas upotrebinela. Da, i da te da dokažinela. Ne skida u pejgamberi Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, ma ket kahan marohan desno le vastea. Ama и си доворон лошна измислотице таро лево вас на кедна шејтане скоро хабе адла манушака джанко джехеннеми чак и сија сапке ајет сапке хадисја Да. Ани адава веќе тане улдурдиме лапија да у пегамбери Мухаммед салаллаху алейхи ве селем манушенге кола сине лева која добором строго нашти синете Da. I si taro amaro da o kamberi jek serami specijalno džalđiko amaro bate o kamber. Rustemovski vekla da li o tradicionalno o romano sunneti i tano sunneti. Neka objasnina. Me sar so halilumle znači amare bijava koje su amen koristinane sar sunnete maksimente kera, da li tano adava i si nešto vrska Apsolutno religija. Amen sar so kerajale to dvatane amare adetja, amare tradicije, amare kulture kova angledera amare precija dava mukle amenge i amena gyara dva praktikuinaja, dodeka sunneti tano dva hitan, so amen keraja amare čale sunneti, ama na podova načini odole bijaven sar, odole muziken sar, odole keribnaja, odole nađanava sopanda izmislotici i sjajno do te. Адава на не ништо религиозно, значи на не ништо единеја, побрзимо и одватано нормално е традиција, е кадети, това практикуње, ама репресија, практикуње, амена, практикуње. Hođam, već na nemen javer prašenje, a daleske eratutni emisija me bi potencira ako dovate šaj te završinala. Koja su sine dosta konstruktivno, Allah inšala neka nagradinul to kale šuže sohpeteske, kale šuže emisijake koja su tu, znači, posvetinjana dva vreme maraklantu, kada vreme te dea amenge da hemte ukoristiname namen da sar me lično, personalno isto agjare, isto amare dikutne. Nadinama deka oladetane zadovoljna, s obzirom deka na nedovoka prašenje me misnava deka adava опишнала дека е комплетно задоволна, значи ја далеја таротро излагање кога се овде ту значи то излагање дека акате. Маги начало ништо ја него панепти само те захвалинама туке, те подсетинава маредикутне дека е ходжаја секоја џума, значи џума ко овто теква шо сати колтме на два шајпа е ходжаја значи те шунен акате амендеки Риц портал о хоđa имера идини коте со пе излагање значи кадилака на често шај комотно те рачунен дека секоја џума месија мануша шајте да синопе некад нешто али ковен благовремено информириме ко секој случај аке ме па непути мангате користина ви шанса те захвалинам прво амаре хоđаске кога со посветинала време и јако лескаво време морате да кера дека бутитано заузето
Ракела време, а далеске посебно и сима баро чест, хем баро респект према лесте. Прво манге, а дуито туменге, хем нормално джико сама ради кот некола со верно, дикенамен, мангенамен, пошто и ненамен, хем шуже коментајра денамен. Поддршка денамен, Аллах, иншала, нека му кел порахметлуку упраленде, упратуте ходжам, овса 100 Amin, dumen sar barabara, mai sam acolo, te va chiar să schiot ponedelnik počmine na isto godno amaro projekti devamite kerel čitinjanje o Kurani, amare tefsirska časja, ponedelnik, svako ponedelnikem četvrtog, normalno, palem sijem devami amare hizmeten sar, ili amare projekte anafkerdo sar čitinjanje o Kurani, pa buyurum, koitano akate pašek, pa kala tana buyurum ki amari masa taro tefsirsko časje ili pa taro projekti čitinjanje o Kurani. Аллах, иншалла, нека делтумен утврстиналтумен, делтумен шаипа састипа коакава шужо проекти. Аллах, иншалла, нека поможеналтумен. Хем успешно товен коакава, джико крајо те шајте завршенен. Маге начало ништо вер, него туке само па непти туке те фамилијаке те пожелена века најшужо шужират, шукар локе диве, рамазанска диве на кле, за жал. Ali, vikend avala, pa uvek amen hari vikend, radujnem baš o vikend, a daleske o Allah neka nagradino tu barvarte familije, hođam ovsa 180 Amin, barabartu mensar, em samare, dikut mengeso, dikle amen, selami, em ačoven devleja džikinare. Ačoven devleja, isto mera, znači ovен sa ste so pratim genamen, ovен sa ste so sensi na mencar, so ake podrška den genamen o Allah, inšallah, po rahmetluku neka mu kjelu pretumente, znači ki džuma, u koja džuma petog, pa ne puti hođe imer ajdineja ko volame neve teme koja su koven informirime, znači preko socijalne mreže i agarida kao utmena vaša i pateriken. Pa ne puti ovен sa ste tu kada hođam ovsasto. Strong.